Inkontru, l-almanakk kulturali introduċi l-avvenimenti prinċipali li ġejjin. Għat-tieni darba, Heritage Malta qed torganizza il-Malta Biennale, ċelebrazzjoni ta' arti lokali u internazzjonali imtella f'diversi siti storiċi fil-Belt, il-Birgu u Għawdex. Fi Spazju Kreattiv, il-wirja eklettika For Want of Not Measuring tinvestiga r-wol tal-kejl fl-arti u kif nipperċepixxu id-dinja ta' madwarna. Fil-Knisja tal-Erwieħ f'Ħaltarġien u fil-Knisja tas-Salib Imqaddes tal-Kapuċċini fil-Furjana, il-Passjoni ta' Kristu se tiġi rrakkontata minn ġdid waqt is-serata mużikali Passio Secundum Matthaeum. Il-kor Gaulitanus għal sen oħra se jtella Gaulitana, a Festival of Music, bi programm multidixxiplinarju bis-sem ta' artisti minn madwar id-dinja, b'avvenimenti mifruxin madwar Għawdex.